الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى صحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari musim bejul betul bahawa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala juru dengan Allah. Hari yau termenden no yilo pada ekor tumbili endo sabu mungkong. Yani di tanggal di Maria kan. Hari datang nolong hari program om ino hewi di bus mau diwajib hewi. Datang no suka jombu dong, suka tari baju unji do Al-Quran untuk unji de edudal diangal edudal mau mendeng edudal unji dan pronto ane dengan di pronto unji Al-Quran dan pokok di nodo unji nopeng kanyen ne wado be yewtere di Islam ane do hendi do micro ko yew sieren yi wadino are wolo peng tudi ko yewte ko tudi janggo de Quran no tudi di mana aktivite jadi ngarai in tudi mojano min harai niyo tay to bididi hittude ay def dewgal sa de ko majje kadi de naati e nder wondi gangal hakkunde jombi dirbe ben dido ko hanno be gatta ta wondirde ta wondigal mabbe ngal wona e wondigal fof ngal beegal hara wa ali wa qura hewede andede e nder dewle men den kan nder tuudi me kuri tuudude ko min naani fuu hara en guli ino nder ton kañum e mettu ɓernde e siibodirgol e kuufingol kuufi ɗum no nder ton no ka nder foyeji men ton moƴƴano jon noon ɗum ari no ton ha fayda waɗi wasi tawi hara dewgal hara ko soñja a yeeɗo si jojombama ha gasi yayiraɓe makko ɓen e neniraɓe makko ɓen ko ɓeynata nene a muñoto nani dewgal wela dewgal no weɗi moƴƴa noon wi tungal mangal a welirani donc gol hara a muñoto nani nene dewgal wela ala ko weɗi ka adda ɗo ɓuuri dewgal ala kala ko wiyano weli ko fof ko adda ɗo ko ɓuri welde ko dewgal annongal mangal si ɓoylodiri haray ko angandi ko par ce que dewgal ngal ko Allah shar'ini kadi koye nder sharia Allah on woni c'est-à-dire le mariage est dans la législation divine et tout ce que Dieu a légiféré est confortable reposant donc Allah subhanahu wa ta'ala shari'a o yetti en kanko shari'a makko on o waɗani en ɗum fof ka nder diina o wi ko newende fustatta to o daali yuridu llahu bikum l-yusra wala yuridu bikum l-usra Allah ko newende faalana on ka diina o faalanaka on sattede e aya ko ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa min tippinani de al-qur'anare e ma fiya maldise nous t'avons jamais fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Mais tu finiras de faire via un marquisado, catado, campo. Donc la législation divine n'est pas synonyme à la malédiction. C'est Allah o ardali fi shattede fi bittede. E ayago Allah dali yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah dali ko fandani on e sharia on ko hoybinan gollo sabu mo andi tagaɗo no loyi ɓiɗɗo adama tenata suusi tenata soñja tenata sonko tenata ɓittede tenata heege donc Allah no andi ɗum ko ɗum waɗi l'islam est synonyme du bien-être. L'islam prône le bien-être, le développement, la culture, la science. C'est tout ça qu'on appelle l'islam. Donc via l'islam wala ko ari bimana hino pittina neɗɗo hino sonjamo hino tampinamo jonno ko tawata kon c'est une religion qui est là pour organiser la société et le fondement, la base du fondement de la société, c'est la famille. Et cette famille, elle est composée d'un époux et d'une épouse. Tout
commence là. Donc de tawno noon kaa ɗo diina ko bimana kono moƴƴina juɓɓudi wondi galngal juɓɓudi gurndanɗan ko ɗum waɗi si Allah onan ɗo hoyfini shar'ini fi desal ngal nemin waɗi banque muɗum moƴƴa noon jooni noon ko ɗum huɓɓi yiiteɗi ɗi nder ton ma ko honɗum haɗi dewle ɗe wela no woodi piiji ɓusɗi tawata haanaji howleede on ndemmo mi yewtata ɗo e nder 27 minutes mi développino mo e nder 1 heure ou 2 heures de temps New York so ndaari ka teetejo yiye ɗum komi yewti fiide le 3 congé ko ɗon miɗo yewti lattini poste ɗumanni moƴƴa kala faalaaɗo yaññoyaade mum annda ɗum ɗum woni nene baaba hiiteeɗi ɗin ka nder cuuɗi no waawi ndaaroyde ɗum ɗon ma ɗum ko honno gerrete haa cuuɗi ɓuɗɗa ɗi ɓuuɓa ɗi fota ɗi wela no waawi ndaaroyde ɗum par ce que nder suudu ndun si wuli haray hunde ma saati taga ɗo si tawii a puɗɗinaali hakkunde ma e ɓeyngu maaɗa ka nder suudu haray ko wiyetee ɓurɗugom a nanu inde mum kala neɗɗo mo tawata o heɓaali ɓeyngu mo o yiɗi yiɗunomo ma ɗo heɓaali moodi mo yiɗi yiɗɗomo ɓe wonda wondi ka l'islam haray o ɗowtuno arnooɓe addaɓe haray Allah waɗi mo filakara addan o raati donc ko wan noon Qur'ana yettike en ko wiyetee ɓurtu ko nokkel ɗiɗi woni ko wiyetee ɓurtu ko goo deeƴere Allah yettike en ko nokkel ɗiɗi deeƴere woni so a heɓaa ɗon heɓataa deeƴere haa ñannde mayna Allah daani wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah waɗani on ka cuuɗi mon ko deeƴon a deeƴan ɗon karmo koyen par ce que yaasi o deeƴan so a yaltii ɗum ka yaasi amana otoje no sona a yiya yimɓe no sonna no piira so ari Madina côté côté siminaani côté mi wurata sa tawi salamu aleykum kono ɓe bangata waani par ce que yaasi on deeƴan jooni noon an so a artii ka duwanoɗaa deeƴide ɗon a yaltini radio wi koro wi a watti kasetije rege e forom parare maara koye kan hoɗuɗaa ni tawan waɗaa kuuru yimɓe ɓe si yaltii a sikay ko chinois woni yaltude a jiɓoto ɗum fof si heɓay ka wallina nooru tumande annda ka wuro o goɗɗon toon sako so ɗan ɓurta wuuruɗaa dewtiɗo radio wi koro wi e toon ko payle no piira haray an on anni jam ga on kay ndi ko wiyetee ɓurɗu ورأس القرآن ويك تودي ما ودنيهم كتيجا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. جاء الإمام من القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نجاء ما دي مكودي كو الله لن سكن يوم إمام بيوم دي من إفريقولي لتسكنوا إليها لجاء يمون. سادجا لبينكم ما دجا لمودي ما لا دجا. سيالتي كياش. Tane biji wo bima goɗɗo jelmi yaa sikki o soda jooni o firti ni woɓɓe yaaɗima woɓɓe duɓɗi gema sifa ɗum ɗo fof gison jaawiɗo fof sa hewtiti ka suudu a tawi ɓeygu ma no looti haalaadi fof parfumi ƴetti deodoranji moƴƴi waɗi jolki labaaɗi so ari o jaɓɓi gema haa gatti o jaɓanima o inni embaɗon tampi no moosi o dewti ɗon a sikkay ko seeko toure yayuɗa amma noon si tawi hara di mana tawa pradowal ngal ko climatisé jiiɗo ngo o waɗa juuɗe ɗiɗi hiwroma hakke ma ko teddima woɓɓe woni faale ɓeyde koyngal hakke ma ko tedduɗa seene on ala on wa sa hewti ka suuɓe hoore ngal teddungal ko a tawi ɓeydu ma no watti dulɗi luuɓuɗi tuumuɗi o pooɗi hunnduko mbeɗowa 2 métres o siiɓi gema sikkay koye nder jahannama hiwta hande jam o gaydiɗo donc andi deeƴere nde Qur'ana wii nden si tawi koye nder ɗiɗo kelɗo ɗiɗi heɓoto jooni noon kala mo yiwɗon ka yaati koye nder suudu o yalti mbuliki ka nder suudu répertitay ka yaati forcément e woɓɓe gon yalta ka yaati ala jeen tawa fuɗɗon jeɗen ko siggitaake sokori ala jeen ɗoɗo cumowo sikka anndi ɓen noon ko piƴaaɓe haa sokori karan anndaano ɓe yaltiri ka suudu wiya moko ba no wiya mi anndaano mi yaltiri hannde ka suuttaaɓe sabu nguli e soñña ko wannoon si tawii saabu ma ko fof si yeeyaama sammiri yaltata ara fof maɓɓe ɓeygu ma si woɗɗi ta banngal wiyade si écran place ara halto ta ko 2 millions e goɗɗum on télé sodete annde haray alaa e jam ange jam o ngayni donc sifa ɗin piiji fof noon waɗi si tawii ka nder cuuɗi maaton deeƴa piiji ɗiɗi e couple no haani respectude wattana hakkille
nde hunde bimana ko aya alquran yani yewtere nden ara e point ɗiɗi ara point kala mi développé mo point arano on bimana ko piiji ɗi l'islam o wiɗi piiji tati l'islam o wi yo jombinirɓe ɓe reenoɗi ɓe wattana hakkille may ara noon ɗum ko on ɗum koko wiyete deeƴere wonki ɓuttu ɓernde kadi ɓe ɗiɗo hawtindiraɓe ɗo suka on koyo wi'u si allahu lanɗon jaɓi tanke o ko ɓeygo an tanke meɗen wondi ɓerde makko mettata o seytinta o monotako sabu gesɗi moƴƴi ɗi o waɗantamo e konnguɗi labaɗi ɗi o yewtamo kañum e ko muññotomo diwon kañum kadi wiya si allah jaɓi min mooƴi am ɓe si mi wondi duuɓi temedere ɓerde maɓɓe mettata adda mi wowlata ko mettata ɓe mi waɗata ko mettata ɓe ko watta haa ɓe seytina ko ɗum ɗon hunde arandene c'est la paix la tranquillité du cœur ɗimmum ɗon ko on ɗum koko wiyete kon giggol l'amour suka on koyo wiw o jiwol ɗo pellet ñande mi arno min ni jiwolan faalama fii dewkam nden ñande hari o jiwo no yiɗimi par ce que ɓurɓelan darde labaɗe e gandal e faamu e pinal e jawdi temedere arɗo wi no faalamo o wi o faala kadi ko min o wi mo faala c'est sûr nden ñande hari mo yiɗila suka on deeci allah jaɓi ngol jiggol ngol o manifesti o accepti yomi jombumo tanke meɗen wondi ngol jiggol ngol ɓeydoto haysi ngol ɓeydotaako kono ngol ɗuytotaako ngol wona e ka ngol wonɗon sabu jikkuuji moƴƴi labaani ko mi hollatamo mi ne ay jiggol ngol jiggol ne'ete naa ko sowne lañce nde wootere wa kadalika jiwo on kankadi o wiya ñannde o suka arno o wii no faalalan hali o hollaama ɓurɓe lan laabi temedere o wi o faalaka ɓenɗon c'est sûr ko min o faala jooni noon ngol jiggol ngol o ardi e mum haa o wi mo yiɗilan si o jombilan mi hollaymo kadi piiji goo o yiilan tun o yiɗilan si mi wondi mi hollaymo piiji goo no wondirte jikkuuji tawa jiggol ngol ɓeydoto kala ngol ɗuytotaako ma o moyngol wona ka ngol wonɗo woni ɗiɗi tammon ɗum koko wiyete kon tendresse yurmodiral koyo ɓe ne'u yurmodiral hakkude maɓɓe ko piyon pourquoi j'ai prononcé le mot tendresse quand vous observez ce verset coranique à travers lequel c'est puisé n'est-ce pas cette sagesse ces 3 points n'est-ce pas fondamentaux et c'est parce que son daari aya on enen ko piretemmo e pular ko wonde no woodi ayaji Qur'an konnguɗi no e nder ton konnguɗi Qur'ana no nder ton a faami maana majji wosi a janngi haala ko janngaaka hara ko haala janngaaka wuuruka ɗi faama maana konnguɗi Qur'ana ko mi donna exemple ji ɗiɗi e mum ko ɗo simini ɗo tendresse mais enen ko wiyeten ko yurmodiral ma ɗum yurmende donc ko honɗum won ɗum seke ko wiyeteɗo tendresse yurmodiral ngal ɓe duwa ne'ude hakkude maɓɓe kamɓe couple on toɓɓere tammere nden koyo taw kamɓe couple on si oya aanayi ɓura mo si oya maapike oya maaputo ɓura mo si oya nawniita ko oya muusete ta si gorko on nawniita ko debbo on muusete ta si debbo on nawniita ko gorko on muusete tawa si gorko on aani debbo on faalete mayde annde o relation tendresse si woni hakkude maɓɓe par ce que tendresse ko dimɗe jiggol la tendresse fait partir des fruits d'amour par ce que un amour sans fruit e neya jiggol tilimaɗa e futara e ngol waaloto donc jon noon ko dimɗe jiggol dimɗe amour ɗen wiyete tendresse goɗɗum e mum mais si tawi oya ko heɓimo wo jam fii o haa jaaka ma ara couple on ayeɓe wonda ñande ɓe sami a yiyata ɓe jaɗita ñande goɗɗo maɓɓe jaɗi wo anndo e mbiyan balaw ko tawi banndi nanngii go ɗum ko ɗeɗɗi ko ŋaa ko ŋettori ke kara ko arti ko yimiɗo deɗɗa ko mi jogii kon ko jattama ƴiram ko huccata jala ha ma foda hano omo rew to batti solo depuis tati lan jokki on ɗo fi complet grate ɗon sali tawa jattama noon anndi ɗo
yurmondiral ala tendresse ala ma taƴƴiram ko no lowde sundum tumami ga salon mo ɓowri ɗum waɗi tuggedure ko yaari o ɗum jalaw yannoɗa to yannano ɓowri donc foti si tawi gorko neɗɗama hettorike karal arti debbo on koyo piito yaara hoodde taw siko ɗum waɗana allah ɓe ƴetta ɓe ɗon heña waɗinoɓe ke tanki ɓoosata ne ndaro so piyeji may goɗɗum firtali ka wonnono donc ko ɗum towa mais si tawi heɓuɗo tana wo oya no gerdi o ñande goo mi nanno e couple sosoɓe no yewta wonanilan leçon molnaɗo tawi ko debbo gorko no mbalanade piiji ɗi tawata wirtereji no e mum mo waajademo so alude yo accu o inni iyagide on ko ade nannaki nane ko haala sooso o wi moodi makko si tawi a wirtike min haray ko mi maayo c'est que c'est à dire wirtagol moodi makko est synonyme de sa mort tellement que son mari est important pour elle donc haray ko ɗum ɗo wiyete tendresse ko ɗum waɗi ɗum ɗo pipiiji ɗo tati e aranum ɗum wiwde ko deƴere wonki ɗimmon ɗum ko giggol tammon ɗum ko yurmodiral aya on no firirano Allah dali wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ino ɗo toɓɓere arana nden litaskunu ilayha fiyon teeju e maɓɓe ko deƴƴere nden ni ni Allah dali wa ja'ala baynakum o waɗi hakkude mum mawaddatan giggol wona lamu wa rahmatan e yurmede enen koɓe firani e fulal ko yurmede mais wona yurmede tigi tigi mo yurmede par ce que si tawi joni suudu sumi ko yurmede yimɓe maayi ko yurmede mais yurmede wiyande ɗon nden sigol heɓu sens mo muɗum sa artiri ka français fama ko wiyete kon tendresse parce que Dieu nous parle ici dans un cadre conjugal, sentimental et amoureux. C'est le mot qui colle. Et ce contexte doit arder. Donc si tawi non hara patron no wi no yewde fi giggol haray ko konngol giggol addete ka yurmede ko wiyete français tendresse. Donc andi ko tendresse affection affinité ko ɗin fof woni konnguɗi giggol ɗin ɗi giggol rimi ɗin hanndi wonde hakkude couple donc ɗon ko toɓɓere goo tourne on page ɗon toɓɓere ɗimmel nden ko mi inni mi yewta en ɗo ko fii konngol alqur'ana kadi un mot coranique que Dieu a toujours utilisé quand il parle du conjugal, quand il parle du sentimental dans un cadre légal et légitime. Un mot que Dieu a toujours employé. Kongol. Ngol Allah subhanahu wa ta'ala heewi yewtude e muɗum simo yewte fi ƴettinirɓe simo yewtude fi dewkal fi wondigal ko heewi kom Allah wolay fi ngol konngol konngol wiyetengol ngol almaruf ngol konngol ko heewi kon Allah sino yewte fi dewgal o wolay ɓay ka qur'ana seeɗa wala hunna mislu llati alayhinna bilmaruf on nani ngol ko fi dewgal Allah woni yewtude wa'tamiru baynakum bilmaruf on nani ngol ɗon kadi ko fii kadi dewgal wona yewtere oɗo aya ko suratul talaq aya mo mi ari dar janngude on ko sot baqara himo wiya kadi wa ala almawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf ɗo kadi on nani maruf kadi ko fii dewgal wona yewtere himo wiya kadi wa ashiruhunna bilmaruf ɗo kadi ko fii dewgal wona yewtede on nani maruf himo wiya kadi fa imsakum bimarufin aw tasrihun bi ihsani ay jego kadi no lutti ta toujours maruf no nder ton donc wonande jomiraɗo hakkilno hani ɗaɓɓitude konngol wiyetengol maruf ngol anda mana maggol o applique ngol ka nder dewgal makko mais ko ɗum wiyete maruf ɗo kadi konnguɗi france ɗin no wallito en ɗo firgol no mo maruf par ce que maruf koɓe firani en ka alqurana ɓenna ko moƴƴi ɓenna ko moƴƴi yamuruna bil maruf ɓe yamira ko moƴƴi wa yanhawna anil munkar hiɓe haɗa ko boni mais konngol wiyetengol maruf firo maggol tigi tigi ɗa ko moƴƴi par ce que son actiri maruf ko français ko bien wiyaton yamuruna bil maruf il ordonne le bien wa yanhawna anil munkar il interdisent le mal mais le vrai sens du mot maruf dans le langage français c'est pas bien parce que maruf est au-delà du bien
par ce que ko wiyete ma'ruf kono feƴƴiti ko moƴƴi joni noon si tawi noon enen ka pular men ma'ruf ko moƴƴi wiyete donc so yondindiri pular ngal ɗum en famata ko woni ma'ruf tigi mais après ma'ruf ko français dans le vrai langage français le mot ma'ruf veut dire convenable parce que c'est un mot et son contraire يأمرون بالمعروف ils ordonnent le convenable وينهون عن المنكر ils interdisent le blâmable contrairement on ko blâmable ka français convenable blâmable ko parce que ma'ruf no feƴƴi ko moƴƴi ma'ruf no heƴƴi ko moƴƴi goyi on waɗi so français on kañum ko wiyata ma'ruf ko convenable c'est à dire ko woni convenable ko fotingol ko moƴƴi ko timmina moƴƴere nden waɗira no ɓuri labbireede no ɓuri fotirde ko wiyete convenable ko wiyete ma'ruf par ce que koko moƴƴi kon ma'rufete jonnitugol ɓeyngu mum haqqe mum koko moƴƴi Allah no wi on jonnitugol haqqe yo ma'rufe kadi wala hunna mislu llati alayhinna bil ma'ruf on faami dan a anndi jonnitugol ɓeyngu mum haqqe mum koko moƴƴi jonnon ɗum ko moƴƴi ɗon kadi ma'rufa kadi waɗira bil ma'ruf ko ɗum ɗo wiyete ma'ruf joni noon kon ɗum won ɗum ko kala ko waddata e ɓeyngu ma koyo fotu koyo labe par exemple wallingol dépense si tawi ɗum honno wiyete wallingol dépense a jonni ɓeyngu ma dépense a waɗi ko moƴƴi mais ndaarete si tawi ko bil ma'rufu jonnirɗa ala dali wa ala al mawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf so wonay bil ma'ruf piiji tati timmay gogo on jonna ko yonata kon siɗo woodi si tawi ko 30 000 yonata ita jogii 100 000 200 000 1 million sa mankini 30 000 on haray a wallini dépense kono wonaali bil ma'ruf bon ɗimmon ɗum koya jonnu fewndo ka jonneteeɗo jonnumo dépense o law bimbi dacco a nangue wulata ko moƴƴi kon fof soodama si jonna ɓeyngu ma donc kammum ɗum kadi koya jonnirmo no moƴƴiri kala manko hunɗo hay ma'ruf waɗaani si tawi ko 30 000 yonata a jonnaali ɗum ɗamari le feere mum ma'rufu boni siko 30 000 yonata a jonnimo 30 000 net kono harana bimbilaw jonnuɗaamo ko fewno ka nangue wuli ɗon ɗumaɗi anan kiyennoɗaani ɓe yiɗa tindineede sa ɗum fof ko ɓay ko jam tafsiri pose o kamɓe addo men ndeyaade jonno dépense law donc so a jonni dépense on kadi law haa faami a jonni 30 000 exemple ko ɗum yonata a jonni bimbi law ko ɗum yonata l'islam no sabbi ko honno jonnirta est ce que kono moƴƴiri eyi jaɓe ɗo dépense jayta so jaw jiranelan to ɗum ɗin haalaaji gonɗi ɗi wonɗa ɗon bonnitima aron ko hunde nde tawata man waɗa haɗi fotina haɗi labbina ino ɗo ko ɗum ɗo Allah afi timmi e deɓre ɗon ko heɓan ɗon e wonani en mbaɗo wakkili pourquoi pas haɗi yimɓe wora ko moƴƴi o jaɓanelan noon jayta so jaw sunku donc ma'ruf ko sifa noon darota donc ko taw kala ko waɗata hakkude ma ɓeyngu ma ko ya waɗir no potiri no laɓira hay say sa noddaymo sa nodday ɓeyngu ma ko ya noddirmo bil ma'ruf nayi nanoddu ɓeyngu ma kala maƴƴinayi mo woni pamada ɗum nafaka wonani ma'ruf wi fatima fatim donc ara waɗi bil ma'ruf donc Allah no aynowa ɗum fof donc no woodi ton façon no noddirte ko lafa ɓuri ɗon min ñanda ko ya moƴƴina ɓeyngu ma une belle appellation ma chérie mon amour ma joie de vivre voilà donc sifa ɗum fof ko ɗum ɗon fof wiyete bil ma'ruf donc hay si ɓeyngu ma nelima ɓeyngu ma ala jee hewtanelan deftere nden eyi jaɗa jonnamo deftere ɗo waɗa nelal ngal ko ya foti labina ta noon ko hewtuɓe ɓen ɓoye taw pinal ɓe pinal mum e mentalité mum hewti yo ɓeyngu mum nelu ɗum na komoji ɗin ɗi dawata so ɓeyngu maɓɓe neliɓe ko yawre hatti joni komin nelata yawre ɗum ala entre fof ko tullotanoma neeɓi kene yawre ɓuri goɗɗum on ton donc si tawi ɗum o nelima sikko sa waɗay koye waɗir bil ma'ruf
so wi ala je ñewtanelan deftere nde wiya newike notti jonnamo haray woni maaruf c'est koye français hélas passez-moi ce livre là wiya avec plaisir madame notti jonnamo avec plaisir madame et des fois ça doit être suivi de beaux gestes wonde a waɗa geste labaɗo fotulo jonna exemple so wi ala je ñewtanelan livre deftere nde hélas passez-moi ce livre là waɗa ni wiya avec plaisir madame sike neɗɗo nayo wonu am mbi Allah taguma ha mayɗa a jalani a weltaki comprendre l'islam no tagini fiɗugol jaliga waɗa kolitɗi kañum ɗi ɓey mum donc ɗon no tagi ko baraji moɓata donc ɗum ɗo fof wiyete maruf ɗum ɗo mi marno effectivement ko mi haala e ɗo ɗen donc hay no mi wiide noon activité ji ɗin no ɗuuɗi min on mi darike ɗo mi soydani marié heureux mariage jona barke de sangal salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh